A sada nam se iz Janjeva javlja naša Aleksandra Nićić. Saška, dobro jutro. Dobro jutro, Dragana, još jednom tebi i svim našim gledaocima iz Janjeva. Pravo zimsko jutro, ima snega, da kažem, putevi su prohodni, nema gužve u Janjevu, to je ono što smo primetili ovoga jutra. Većina ljudi danas ovde obeležava i proslavlja Božić. Mi se nalazimo u porodičnoj kući porodice Gucić. Oni, nažalost, nisu mogli da se uključe sa nama zato što se pripremaju za misu, ali ono što su nam rekli da su se 4 nedelje pripremali za Božić. Svakoga jutra su od 6 sati išli na misu, tako će biti naravno i danas. Bili su i sinoć na ponoćnu misu koja je počela oko pola 12 i trajala nešto posle 1 sat. Moram da napomenem da se ovde u domovima u Janjevu osjeća ta praznična atmosfera. Naravno, domovi se ukrašavaju svetlucavim sijalicama, naravno različitim ukrasima, sadi se i božićno žito. To je ono što svaka porodica za ovaj praznik, da kažemo, sadi pred Božić. Naravno, tu su i betle, kako ih oni nazivaju, koje simbolizuju rođenje Hristovo. Moram da napomenem da od 9 sati u crkvi Svetog Nikole ovde u Janjevu počela je misa na albanskom. Od 11 sati počinje i misa na hrvatskom. Svake godine se u ovoj crkvi okupi veliki broj vernika kako iz ovog kraja, tako i iz ostalih mesta. Naravno, naša ekipa će u trećem uključenju imati i janjevačkog župnika Don Mate Palića, koji će nam još nešto više reći o obeležavanju današnjeg praznika, a naravno u ostalim emisijama naši gledaoci će moći da pogledaju kako se proslavlja Božić ovde u Janjevu. Saška, hvala ti mnogo na ovom izveštaju. Bilo je to Saška i vidimo da je praznična atmosfera. Tu je i božićno žito, kako reče Saška, ali i sve je u duhu praznika.